Dunia Seni. Pelaksanaan hari ini tanggal 3 Safar 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 September 2021 Miladiah. Khutbah akan disampaikan oleh Ustaz Farid Umar ST, Imam Dr. Anais Tengku Tarimi, dan azan akan dikumandangkan oleh Tengku Haji Rizal ST. Waktu di malam ini pada pukul 12.39 saja azan pertama dikumandangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله